palibet nga ayan ayata agpadata masaktan pasig ngayon si kapagluglugaran nogam datik nga aramiden tuy pusok sa pulen nakalaing pamatig mo inatuntuntunen di ka kaya alaksiden Yakuman kaya't nga ituloy ta tuy palimit nga ayan ayata tagpadata marigatan pasig ngayon si kapagluglugaran nogandatik nga aramiden tuy pusok sa pulen nakalaing pamatig mo inatuntuntunen di ka kaya alaksiden si kadimteng aragsak tuy biyag ko si kadimteng aliliwa tuy puso uray pakapilawak pagbanagan ano sak nga apitin kedeng gasat kanyak amok nga awan ti banagen na tuy palimit nga ayan ayata kasano alabanak tuy puso pasikat dingteng pudno aragsak ko datik nga aramiden tuy pusok sa pulen nakalaing pamatig mo inatuntuntunen di ka kaya alaksiden kadimteng aragsak tuy biyag ko si kadimteng aliliwa tuy puso uray pakapilawak pagbanagan ano sak nga apitin kedeng gasat kanya amok nga awan ti banagen na tuy palimit nga ayan ayata kasano alabanak tuy puso si kadimteng pudno waragsak ko
sano alabanak to'y pusok, sikat dimteng puno aragsak ko. Sikat dimteng puno aragsak ko.